Job 33, 13 verse. Osayitholi ayifuni. Yayisiyafika kimi ngesibonakaliso ngisejele. Sengihlala iminyaka u-18 yayisifika kumina. Unyazi lo hleli esihlalweni. Yayisiyafika mayifika kumina. Kuba kupombela phela. Yayisifika kumina. Yathi mayifika kumina. Kwakhama amakhehla akithi amabili. Njenqamulo kwakhama amakhehla amabili. Athi mthetheleni. Igama lami ngumthetheleni. Wathi unyazi lukulini ngathi ngiyayibona into yasezulwini ngaphuthuma ngayifica igqokile ingubo yegolide ibaphe ngabhondi layo okhala ha iyaphuma ibheke eKhenana wemame laphuma unyazi wezulu madoda kwaJanuwari iyiphuma santo amayekha ihamba kancane uyibona seyidedela umzimba sangathi ayisathandi maNazaretha. Yes, no nkulunkulu thina. Oyithinta ba? Umphikiselani na? Umphikiselani na? Akabonakalisi nanye yezindaba zakhe. Akabonakali kanye nendaba zakhe. uThixo uyakhuluma kanye. uThixo uyakhuluma kanye. Nakabili. Nokho umuntu engezwa. Angezwa, njengoba ungezwa nje. Ufuna ukubona yonke lento. Kwagcina ngomfundisi umthetho la ekhaya. Umoya wakhe usasele la ekhaya. Jealous style mfowethu sizo. Futhi kwakwenza ngoba baba bethu babe ngamakhehla. Haya koniwa kaShembe. Akusizokubiza. Uzocanzini wena. Ecanzini sofethe iqondise ngqo. Le manda lizoqonda. Njengoba thini emakhosi. Uyathanda, awuthanda. Uzocanzini kodwa. Funda ba. Ewuphupheni lapho lele khona esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlelwe ubuthongo elele embhedeni wakhe khona uyavula izindlebe zakho avale isifundiso sakhe ukuba anqande umuntu ekwenzeni kwakhe. Athukuse ukuzindla kumuntu. Awuhlezi. Hlala phansi. Man. Phezu kwakho namhlanje. Mina nawe sidingi. Funa unyazi uqho. Ungacabanga ukuthi le imoto ebhala ukuthi unyazi walihle khona ezinye izima nabe engane ngaphakathi. Awugibela amasekendi ndoda. Ngoba uNkulunkulu wathi ngilele ebusuku khuluma ngobhombela ushayeli wami wathi asikhulume ngathi ngilele ebusuku ngathi ngiyibona le ndoda yayisingibiza kwasanga kusasa ngabizwa igaxa zama mina beke isiqila sikahulumeni mina ngidrive ogandaganda bamajele isho grade 12 ngopasejele ngaba ngokwenza agriculture lapha eSedala Futhi amabhuku. Lithi ibhunu uHlambasteri uthi hey lo Shembe ubekhohlisa kodwa lo uyena owangilanda ngesikhathi ngilandwa ngizonikeza ithi manje ngibona sibona uShembe unyazi wezulu la angikhulumi ngoba uNkulunkulu ngonyaka la ngisayinisa amaphepha 4 ukhona man uyongena kusho pastor Wangisa amaphepha 4 what makes sayinisa wona esibonakaliswe not bonana ngenyama ngokamoya oyingcwele uthi umqalo wendle inyama yami ikhathele izolala ethuneni kepha umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha that's why uShembe engafi mfowethu. Wathi mina esengisayinisile wathi hamba wathi la siyobonana khona wathi siyobonana eKhenana
right sihambe nayo Psalm 11:19 wayesehambe nayo ngoba unyasi lidala ngempela ngomhla ka-15 kuJanuwari 2018 sahlangana nale nkosi ehleli ngikhuluma ngababa ngongakiphi emaMpondweni noma uyayazi kodwa ngikhulumela wena man ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu ngqo awuthinta mfana kwavulwa iTempel likaThixo enkosini kaDlamini kwavulwa iTempeli likaThixo ezulwini wabonwa umphongolo wesivumelwano sakhe bangele nawo umbhelela insukwini noshosi umphongolo wesivumelwano etempeleni lakhe kwakukhona unyazi lwezulu nifuna muphi usembe oyiphinde baba kwavulwa iTempel likaThixo ezulwini wabonwa umphongolo wesivumelwano etempeleni lakhe kwakukhona unyazi lwezulu yasilami ngibambe ngefahla ngingabi ngipheku yasilami aphe ngefahla ngingabi ayipheku yasilami ngibambe ngefahla ngingabi oyipheku ngenzela nina meya ukuthi ningahambi ningaculanga nizwithi lo khona uzicula